Tong siang hari boleh lapor tong nak sila dari Tahun jaringan terbiasa. baru anak dia bulannya dua buru dia 910 isme sare hari sada mai tu mau pangwaran sada mai kapungan topu senana sada mai kapungan topu seguru sada mai kapungan tu naman hawarangi dia memburkol sada mai tu ibotoni ang burkol kasuni ma ang buru kalau pada jurus kalau pada siap dulu lapor nagdadala sa torong pumahami siyan hula-hula do hula-hula na poso asa may daw medyo musik na overseas.
Ujak kayak itu minum maka tulak tahun air minum. Jadi atas colong bang berupa korting nyulos na boy sa karon namin. Gabi na dyan ang gabi. Gudang mobi balas maruang kanyang bro. Oo, wala ito na. Ulos nagandang doon ulos doro rabu. Baik ma pati namin ang upang tugi sitor colong namin. Mulai rin. Gabi amak, gabi. Mula di mana mata. Sombongan sian hamil hulu-huluan barangki lapas aku lulus. Mula bangiruan nabi situ hulu barangki asa sedih kamu sudi. Jadi bungu. Jadi semuanya orang urus pasatan nang tuamu. Pasahan telur sol mahal. Iya. Sa pinta-pinta nando tangan itu diwata. Rabo holong nama sa holongan di bawah holongan. Opung bagar managa si otago. Pai mana daboy. Gabi amak, gabi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kalau pasatol ulos kung kapino para mga po masyara ng pagjulo pinaktuhan ng mga hambol di mo natong sa even noon nagparo tipis ni Ulasi man ang haban ni Ulasi depend ang nagdjam galing na po lang si Adaw nagdjam na po lang si Bujor kalas marwani na po ang kapilapan na po mo Gabi tulak gabi. jadi torok ni Ulos Kalau nabuhay sa mga nani, kaya pinumpari ang Bornamion. Sa pulo nga, pinumpari ang Bornamion, Risma Sarabi. Gabi tulak. Wala tanda. Sara mga pabubang buhari. Gabi tulak. Sara mga partungo at tubang po sa nanak. Gabi tulak. Partungo mga po sa Boru. Gabi. Sara mga tu namarang-marang ni ang Bornamion. Gabi tulak. Sara mga tu iwadoni ang Bornamion. Gabi. Sa alaligado kami ulunod di lain persaut saya matu na sila. Sudah sangat tuh amat tuan sekolah. Ibe Iha ko, para sa dulo namin. Naros, ang punang pasukin. Pasama, dapat dua. Jadi mau lihat alat dengan tulu tulang orang. Jadi asal sama polis mana dua ini cocok sama nama dua emen. Baca sama nama dari ujung menjual si kok si tulang orang. Mau lihat teman di hamba amang baru nami marga si otak. Gabi na siya nabi. Amang baru dinarohami imahula-hula aposo marga si Dabutar. Imahula-hula ni anaknya baru nami masalah doon anak siap lagi. Nadoho-dohami matari daun na turut berduka cita sedalam-dalamnya ibar sarung madohon yang baru nami na berjuang. Alani tong-tong do pasahatok nami marhilit ang nami magpagdoon to magpagdata pasahatok sama ulos sa kakoraku laka pilapar. Asal kiat sama hatari na tua-tua na magdong dembang man di bagas taga na puro asa ulos man di bagas sotik asa hami man naman ulos ibadat Tuhan tadi bataman naman ulos ibadat Iya, betul. tersorong mapertongin naman baru nagtikutan yung kami dilubiyang tinggal tubuhin na dinahorong ng kami honna dinamajahar gori-gori ni pergulun yung mangburu namyon malang real hidup singkat na marpinaw para mangburu namyon sir-sir para anak sir-sir pergulun marpahok bisa anak marpahok bisa guru asal marurak matutu tutoro si baik na hapos pergulun tuginjang si baik na jagar marnaga tu siamong si baik na libur maratingi dua pirang si baik na tolong abang guru
itulah. Lalu anak dua guru Risma Sadabi Ayutanyo kami anak siap budak tanpa hawa ini memang lebih alania sanggiat mak manjau siang na jonok manggora siang na daw asanggiat tumibo dapat naniluluan na jepang na jalahanda asanggiat tumibo marho ini asanggiat punak halang na saulut suko masayana semonima ini kilit nami berpangido perdoan tangian tomat tali batang anak nawalui dohon guru naduai Risma Sadabi ya beda sini nama muduti musek tupahok kupakwaran ima pahok punta simpananda bola tuk soy sope man sipok sope sodok ya orang gina do kita dah kata dulu pahok punta kamu karo do anggina do ala lagi betul simpananda bola tuk por hape di pertulan yang kunduli non ala ni betul ala di sekolah do jadi totong tawon di bagas tangiang ka kasangiat jumpa nanjalhanna dapat akan naigana ditambah Tuhan ta di mana hari sudah pikiran dinamin pasal usia no Iba tutur aja. sadama tupahok punta lima pahok pupakwaran si mananda los puna di nodol nama macalo parkumuang ma tupahok tubunyanan pahok punya mangkolo namin asari batuan parkumuang ma tupahok tubunibor lima pahok punya mangkolo namin jadi sada matu lamburu ni helanami ibo ima ibo toni amang goro namyo sada ma itu ima amat hamarangi amang goro nami sima tuani paromendo jadi amang baru une jalauli ulauni nani bahune ni persau nani tuturan ni akara jabarata para persinatu sadama tupar sinabu pasahatur songon ulo sita korapu mahami tupo pangani amang guru nami ng sarino takas bendamak arang-arang dari bendam Helanami Helana menuju utama-tama ni keluarga si Matuang Petro na Burjo Jalan Homan Wai
surat anak setan di beberapa imam baru dan jual bangsa ketua poster rohana dekat rumah mana tuh rakyat tidak bohong tapi tengah bohong tidak bohong naik asanggian sudah harus sama dia naik menambah dua sama dia dua di poster rohana kami ikut dari Daud di kami di pasar Tuhan imam amang baru naik berjuang kamu sonari korita mahamudang tubuh dia nyari saat apa taruhan non amang baru nabi nasari matuan kepada yang persotok kinani ikodus rohamunat sahat tu hari yang kana lain jumpa kata tua kari lamang ihut unang songon sedahun lamang isir manda botok dan bio maninggal ek adikor songon itu panggilan nami tuhelaku dulu tuburu nabi tuburu pos rohanami jadi gabe awak baru nami osari matua kita nami merdomat tangiak o gabe ma akamo parana na poso asa sahat masolo nito gutu tea bunga sahat beadat sian hula-hula na poso marga sila butam o para ni sila jana yang batot sahat panihita na marhula baru tupang gabiat tupang pomasa atakihan tatapkan Dabla anak buru bere daun bebere asal lus marohata dinalaw basa ulo solo kita turajan di pamurata warga siota dinamu amang parte namin memang kami tujuan bahu
Riong di pinggang pasok, hula-hula na gasa do kami nagigil hop tatong mamasok-masok. Bisa lah ni mak, di hamo mak boro namin. Asa do hono na latong soon hata si tua-tua na mandok. Asa di tahu dia kapal mubang di pasar do motor berdalan. O tipe masuk-masuk yan kami tulang. Pasti retong ditangyo Tuhan. Juga di hamo na jalahan dabot niya tungang ka diluluan. Jadi itu semua pengalaman pas malam orang lalu na dia tinapang nila ang susunod nila so sa dalawang naman tuwing nabulong sa dalawang terlalu na di anak siya pulan asa kabutan maka sirokan itu dilucuran nila jadi soal faktor diurus nama bahwa siya kabulong tulang marulog siya semua dua anak Riz Masadawi dua Responnya sida, baiklah. Tahu usia anak, loh tahu usia punya 10 soalnya mah patron lulus dengan tahu rasa kami. Song, lama musik tahu kan musik. Ya memang kali.
tulang na robot, Raja Malulang si Raja Luan. Nain pa sa aton ulo sa tarong rapo, tu ibebere namin ang jumulo pahoras tonon. Asa bay damang majo, ala kebetulan, si Raja Luan dunaro, si Raja Luan na nilapoton. May majo mang edeli si Raja Luan ni. Pangarahugna. Tuksongoni penaboy hupato bahami siya tulang na robot Raja Malulang. Tuhat tama namang gohi pasu-pasuna. Doko ti ami. Negro bahami. Pano-pano para sa libro na namin sa hutna. Kaya tamang gani-gani asa ko raktan.
udah kami be pasu nasida. So semuanya mangusele tu udah nami na poso. Udah nami sida putar nuna udah kami be pasu nasida. Udah haima udah nami rajai tugatoro. Udah na poso sedangkan si Obi. Dohor udah nami nama hamaraki rajai sidalani. Kami dah nami kali. Ngaro hari di Sorway mulai sa Bonatura. Satu udah na warang. Satu udah na poso. Gabi. Roma kami nuway sohon na mabuan. Ima sohon kaya na matundu. Ganti na sohon. Boras perbuwe. Sebentar. Asa manginom kami nuway. Jolo. Pasatong namin na jolo. Ima boras sebentar. Nanti. Dauli na jalan. Kaya, sarang kan? Para usin namin. Gabi. Alay ka pa sa ito, gusto di mahami siya na sa mga tini. Ngayon na naman ulo. Gabi mang. Asa marang katami dulu eh. Ngayon na naman ulo siya. Firma Tordini, ima pinopor naman guru ni Marcelo Duduman ang tama ba? Yeay, betul aja. Jadi buat apa kami, Raspir,
pir kami tuh jadi tanah sono mak firma poki bayi baru mapasarona saya firma pedimuna lucu-lucu mah anak pangomohan dia maka Di hamuna bunanya sulhuton. Gabi. Obar di jojo muna. Namar tapak di hami di sun. Hula-hula muna si manuk balik mana. Siapa peran nami si Raja Nepokos. Do da sudah. Do hamu. So mamu. Dia orang nami di bawah setikion. Di bonak kainak tanak kiningan harboy pir. Asa dabok matutu so nedok isne tutu. Si dua tua. Asa bonanya puli madilo di stabongan. Saya tunggu dia makan nauli. Saya lucu orang kepangawan. Asa sedikit mana si gopa golang-golang pengarahuna. Tusong manipe harboy pir. Nau pasat tami tu amu di bawah setikion. Saya tunggu dan mati nasuna. Son rona kila nata baru ini udah lapor setangga. Ini songon katani boros pir. Pakka hota tu si malakka bere bere lavio cai tu si mana potan pajamotan. Batu turun sana. Bedor ini bere. Di hamok kalekku. Tunggu tunggu kahula-hula sa pagbaga kamot to parang song nagaga. Itong pasangoni par buebir. Songo gatene na marludu na butar pasah namnya para ditikyon. Kaya nama tong to debata marludu ma banggawi pasorasan di hamuna salhuna pinopar niya mangboronangon di budian na to kaari na mangihut. Asa hatan situ to marhoron nami asa situ ti masih kopago lang kolang may tong pangarhuna. Otik sosadia par buebir. Na boy terpasa na nga pala ditikyon. Hula-hula muna marka si hopin na baho. Tuwa terebata to pasi kopod di hamuna. Udang pasu-pasuna. Ini hamak kolong kami, makakolong hamuna. Iulaw sa rimajuan ni amang baru namin. Nuait katok sauran namin nauli na din kan marhite waras kip na kupasakan na kiningan. Asa dohoro matok song kata dengan tulutua. Asa si titi na siya pa ko lang golak pangarahon na. Tuksong oni pinakit song waras kip na kupasahatan ito hamuna ko parang ni amang baru namin sa ito hata matong na manggohi pasu-pasuna. Batu. So ni mahat. Bona sudono, auma bona tunang. Soto maharo hamuna amang raja. Dia tersiut. Ulos na lumultis pataron nami. Ina siya bona tunang. Ina paghitihon paso-paso. Sa puluwayo. Gabi. Baik maju. Ente huria ade. Sombang anak rumah di Batata. Sombang di Batata. Sombang aja hoa. Oh.
suara kuliah pe mengalaka akan itu perempuan saya baca mana Iya, betul. asas Ngomong guru nami. Jadi, roh kami udah munang tuh katorok dua kosongan semakin paksa luna. Di guru tuh katorok guru nami teh. Parok kamu leh so. Kalau bisa udah makan tay parok kamu. Kau udah ditanya dulu tadi. Jadi, dia ngomong guru. Ada orang tadi di kata mandor sama. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jadi dengan masuk di sini asal lelengong ke boleh yang dorong nga sera sikok be di rohana nama belani kan Kristen. Nah, jadi wae menghadap memana tu debata nga sada berwana di dalam maruk tu gimana. Jadi sialani amang guru berkami do ulus tu rabu satong maruk tu sunya kapino parnao. Gabi dah nabi. Udang na sabtu. Mustailah surah Nabi di bahasa Tikyon, rencana Tuhan indah pada waktunya. Mau hasok kami bei abang boru di bahasa Tikyon. Jadi di pasar lima tuan di natu tuan disun mamita mama sumanyan amat tadi bata perhitia tanyang nami adong do di bok kami ulos torok robu godang rasa puluh pitu.
Balbero aku menibisa kota Medomon. Alana kuberi takas saudurak kamu merenami saudukna. Kalau may di ko makita. Nang biru-biru na biru makita. Nanganak na tikos makita. Nanila na tikos makita. Burukku. Jadi mama keluarga di Sihotang na tikos. Buruk kali. Buruk may pos-pos na. Boleh ating ihabusan luhuk na berang. Di Batama na magdungan ni Hamuna. Tujuh luar dia dia. Margula na uli, margula na ringgam mo. Di pagboting ni amang pauko. Ang dia, si Seda Ulaw, si Seda Tani, si Seda Laknirua ang tujuh luar dia dia. Jadilah keluarga yang berbahagia. Iro tutu dihamu ima ibebere nami ng jumolo di enang tadikon ima amang boro nami roha mi tutu akka hula-hulamu siatuba margas tanggam isodo habis aluhina loroma hami lahoma be paso-paso tuhamu songon dalam nami ima ulos toro rapu mangulosi badan muna jadi godang niulos si benon nami sapul pitu mamang baru tusoni pe haroro nami bedanang ma nadenggani asa julo sahabi apa kira nami betul Pak? Dua madong si titik masih bompa kolam-kolam pengahut tuk soni pe nabu terbaik kami ulos mengulosi ngabe dan muna kamu akai bebere nami saya tuh hatta mang gongi pas-pas marga si hopping doho naibaho do masamudar nami ima di parsari tahun ni amang boru nami asa marau-au nauli marau-au nadengka ditabbani at kapar gue bir nakin Jelas di rohanami buat kami di som ulus itu rabu mana ulus paniari asa manari naudi manari nadeng kama tutui
tu ari tu jualan nyari di bulan ni amang baru nami. Iya betul tuh. Jadi tadi di padalimu sudah si baru nami amang baru 15 mana bu terpasang nami. Wah, di betul.